Tugas pidan. Ada ketuturan satu ika kitiwas jenek di bongkol bukite. Ia tiwas boyo sangkaning kesengsaran nanging ulian kiul megai. Kasujatiane tanah carik lan tanah tegalne linggah pesan sakewalo ir lengit metetanuran lan megarapan. Sedak dino anu ika kitiwas ningeh orte ado duku sakti jenek di bongkol bukite kaje. Kocap kiduku nyidang nulungin keramoneane tiwas apang dadi sugih. Wih, ika kitiwas ngengalang luas ke peseraman kiduku ane ada di bongkol bukite kaje. Tulungin jetiang jero dukuh gitu ucap ika kitiwas disubane tangkil ringki dukuh. Tiang sampun tua dan nyidang mekaryo. Hidup tiang tuah natakang limo. Tiang nunas keledangan itu dan nenek apa misalio nulungin titiang. Ningah baos ikaki buko keto pikapiangan kidukuh. Apa buen ngirengang ika kitiwas hidup pededian tur tanpa keluarga. Tiang misah dia nulungin jerune kimonak samang kiwala yo aldo. Gitu saut kidukuh nganap kasor. Durusang bakte kursine budal. Ucap kidukuh sambil ngenyuhang kursi kayu. Tegakin kursine ulengang pinunase. Dong sapango setonen negakin kursine umah limolan batise gitu masih suginin muane. Ika kitiwas pih kelintang bagyo. Di subane ngucapang suksemo ia mau pamit mulih. Teket di ponok pih sepan-sepan ia lantas ngumah limo ngumah batis turin mesugi. Ngengalang ia negakin kursine. Pasang nih keliwat seduk ia ngidih dedaran tekening kursi sakti nih. Kursi sakti jatuh semat. Sagiang icang dedaran jan icang keliwat seduk. Wih saco apa ane tagih tekening ika kitiwas keisinin tekening kursi sakti ini. Di dur mejane jani subuh ada piring isi nasi sambel jukut lan biguling. Bising koda-koda diane ika kitiwas. Cuan medar ia ngumahin limane umah batis lan mesuki. Subuh lantas gitu ia bin negakin kursine sambil ngacep. Kursi sakti dong salinin ponok icangene apa enggak di umah melah. Apa ane tagih teken ika kitiwas keisinin. Ponoknya ane riot metemok bedek entu mesalin dadi umah gede turin melah. Pun sadong isi kolam renang disini. Sing koda-koda dia ane ika kitiwas. Dot saja nih yo mekraik nyerit apang tawange teken pisagane. Yening jani yo subuh sugih meliah. Yo bangung lah rumah gede turin melah. Di subane nyeliahang rumahne aduh lantas raso cicah. Yeni rumahne ane gede tur melah tuh akar rusak ketiben bencana. Kursi sakti gitu yo nyerit. Do pesan ngai lino muang pelapar. Pedalem memacangnya ane gede lan malah ingetan pesan.
podo ngai bencana. Ika kitiwas ngalang negakin korsen sakti nek. Ken atas penadine. Umah gedilan melantu buen mewali ke jati mulo. Dari pondok reot metembok bedeg. Apo mawinan sawira ika kitiwas engsap tekening kepatutan ane aluh tur sadorano. Ngumah limo, ngumah batis tur mesugi setonen negakin kursi saktine. Sampunang lali like, subscribe, lan komentar. Sukses.